hapangni nok mana dongphanose mung tanai rejaka 39 family hekeba 39 borok tabu mung tanai rejakma cherei nainani thangui sokuika hensi bor tebon tamu saka khngai nati lokurokni or whatever reason it may be. Actually, kubino kakarasora alai dekhe, tino nasora wo. Apno kari bate ko ni visi rogo bongza, but apaka kise angza. PM AYG 2 not to ye. Kamo na zengzalangi to beneficiaries selection not to. Tabuk tamong khanai di. Chini kakarasora wo Simino, as many as 44 beneficiaries ro. Khoroksa ni job card by money tung. Omte hekebe no ulda pulda angza. Both jaga tamung kabang saimia, but definitely the kleinero, sititui, siatui, whatever it may be, problem ang kahit sa jaga. Abun no tui no kita seng rectify kanya family jaga. But pelai kena difficult because ane bumungui te khorsa borok na hari tongkha bini bummungi te khorsa borok na hari tongkha apna bahike solve pen angsi usagang sing video be koglam salai jak video to sau norok je man yarok the genuine man yarok the least really sing nai tamuk laiman egudung li tini ang tumung saya ke 29 jona tini kakrasara bisini tei nonosara bisini 10 jona genuine borok tamu reason ni saimi ase tiaba physically borok nok mania ko tinisil jona tei PMAY 2.0 obo borni list kare borne bumuk sokpaya so singabno note down khaika resolution na harjaka abo mandeo submit khaitakna naidi definitely o jaga kuno problem tongo irregularities tongo scam pun ngi man abo tang saimia but definitely not thing na ni kogya Monday wo atau Tuesday wo ang video be koglam salai nai abna sampai ke fix khai man tiaba khorsa borok ni to khorsa na bum mungi te khorsa ni job ka tonga ni kogya